الباب السادس وعشرون دمبغال نوغاي جوابانغ نوغاي جيغا بانغال كرياد الصالحين تحريم الظلم كو يوتايغال ان في هرمغول توغ والامر ياميرغول برد المظالم ruttugol kadi tooñe ɗen natta ɗe jonnita jon tooñe ɗe mi mana toragol yaafuye qala allahu taala ma lizalimina min hamimin wala shafi'in ala na tooñoɓe ngiɗo wonate fo o yuta o muno ɗofte wa qala taala wa ma lizalimina min nasiri wa amma la hadis amma hadis aje ɗen ko ɗum woni famin hano e majji hadis abi dharrin radiallahu anhu almutaqaddim hadis feƴƴino ɗon fi akhiri babil mujahada ka sakkitorde dambugal yeytugal en fi tinnagol وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اتقوا الظلم هلا توني فإن الظلم عندنا توني ظلمات كنيبة يوم القيامة واتقوا الشح أرينا عند رانكاك فإن الشح عند رانكاك أهلك كلهم هلك من كان قبلكم من لا تنو بأديهم حملهم هنورندي حملهم توني ندو ندير راكو فايدة على أن سفكوا بهبة دماءهم إيما بين واستحلوا بدجنا محارمهم كهر من النار رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمتي لا تؤدن الحقوق والله أن تطيع يجدين إلى أهلها فادين بمجيء يوم القيامة حتى يقاد للشات ها يفتن دم الجلحاء ngil marangil gelodi ngil marangil galadi min ashati imurde dambil alqarna margil galadi din wo on jonni toyti haqqeji modon din on ruttindiroyti haqqeji mon din hakkunde mo yawmal nyande dargal got kala hetta haqqe mo wo ha hay damnyil nguma wingil ngil tawata marngil galadi ngil jurino ngil wo ha ngil kadi wadane galadi juro ngila ngil yotto hakke ko tata do got kala hetta haqqeji din tawa muslim eto denno yo taw harande nyande hara ko en jonni tateɓe haqqe hara enen e mara ko jonni ten hara en torino kala ko waɗuɗe goɗɗo hara en yafondirno e makko ga ko ɗum woni komi wasi en rawahu muslim hadise temeɗɗe ɗiɗi e sappo bi mana al ashara wa mi'atayn hadise temeɗɗe ɗiɗi e sappo ila fuɗɗiɗen deftere nden وعن ابن عمر رضي الله عنه قال وكنا من لاتنا نتحدث من يوتين عن حجة الوداع في أودو حج سكته والنبي صلى الله عليه وسلم تين لا دلم بين أظهرنا محكم دي جامع ولا ندري تيمين عندما حجة الوداع كن حج سكته حتى حمد الله رسول الله هان لا الله صلى الله عليه وسلم يتي الله وأثنى عليه أمانته ثم ذكر رفع جنتي المسيح الدجال فأطنب في ذكره فأطنب وجوكندري ودودني في ذكره في جنتقول في مكة وقالوا ما بعث الله ألا نلال من نبي إلا أنذره سونا الله يميريمو وواجته إلا أنذره سونا وواجته في أودو مسيح الدجال وهول بنيراي أودو أمته مفتة مكة أنذره واجري في أو نوح والنبيين نبا به بتبن فق من بعده باونو وإنه كون إن يخرجوا سيو يلتي فيكم حق نمون فما خفى عليكم كلا قصودني أنكم من شأنه إمر دفيا كما قدن فليس يخفى عليكم ونالي هنسودو إهور مورو فما خفى عليكم كلا قصودني أن من شأنه إمر دفيا كما قدن فليس يخفى ونيالي أنسي هنسودو عليكم إدو مورو إن ربكم عندنا جوم ليس بأعور وناو أونيدو وإنه أور أين اليمنى onnon ko furuɗo yitere ñamere nden yitere makko ñamere nden ko furude ko bonde haligoy ko so ari o innoyi ko kanko woni Allah mon ko nayon hoolo ko yon andu joomi mo o mara yitere bonde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko hisuɗo awa noon oɗo aro déclara ko Allah mo yitere makko ñamere nden ko bonde ka anna aynahu inbatun tafiyatun asikkay hino ka yitere makko ko wi'ete kon inbatun tafiyatun ko inde kullum wiiray kun noon ala faame inna allaha allah harrama alaykum harmini e dow mon dima'akum wa amwalakum ka hurmati yawmakum hada wano harminiri nde ñalande mon ɗo ni fi baladikum hada e nder ndi leydi mon ɗo ni fi shaharikum hada e nder ndu lewru mon ɗo ni ala hal ballagt ɓe maki est ce que mi yettini qalu sahaba en fof wi naam a yettini qala nelaɗo maki allah machat awa allah seedi to sala sallah bitati ɓe maki waylakum bone mo aw wayhakum ma bone mo fof ko gotum unzuru ndaare la tarjiu
wota o rutto baadi ɓaawan ko faran won toon heeferaɓe yande mi jeeyi on yadribu ba'dukum riqaba ba'd tawa yoga e mon sokkoye daaɗe yoga ha ɗon min nata en jaɓal kono boy jaɓal no soppindireede no warindireede rawahu Bukhari wa rawa Muslim ba'dahu wa Aisha radiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama kala tuumiɗo ɓiida sibrin embere cuɓal minal ardi ka leydi o sottini bornure nde yeri cuɓal o watti ka nder leydi makko na fere ma soni métre goto ma parcelle goto to wigahu ɗum tagganoytemo min sabu e ardina ha leyɗele ɗe jeeɗiɗi fof ɗum taggoyte ñorte o ronde muttafaqun alayh kala no rondiɗo dongal lahara haray ko mande o haw ko yeygal lahara noon poubelle on kande wiite jahannama goɗɗo hawkanoytama o darotako kadi o fero ona ɓay o hawkoya ko ɗum haray o yaha yiiɗe joni onon jomiraɓe leyɗe onon tawɓe ko baba mum firti leydi ndin ko baba mum jeeyi baskotte ma ko baba mum jeeyi moyen guine awa haray ko teddungal mum yeeyugol yimɓe ɗiɗo parcelle yeeya goɗɗo parcelle ha gayna jaɓitamo yeeya goɗɗo goo iri sattuɗo adiɗo sodude si ari jonnitamo ka burure to no woodi e ɓen jonniteteɓe ka burure toon kadi tuma ɗon kadi satti ɓe jaɓita ɗon kadi ɓe yeeya ɓiri sattuɗo ɓe jaɓita kadi ɓe dirnamo kadi ɓe jonnitoyamo ka burure ɓurde wonde ɗum fof no waɗude awa hayso ko cuɓal goɗal jattuɗa goɗɗo ɗum taggoyte ha ka jeɗɗa wirondeɗa na ferema sa jatti goɗɗo parcelle ma hectare yeeyugol yimɓe ɗiɗo parcelle goto haray ko forcément a jatti goɗɗo kala heɓuɗo heeɓi kala mo heɓali haray a jatti on ɗon parcelle on ma hectare on ko wano non haka hatti on wa nabi Musa radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yumli lil zalim himo nettinana toñowo o bonna o bewa ha yimɓe ɓen sikka Allah wata o woni ma Allah anda fiyo fa ida akhadahu ha si Allah nangoyimo lam yuflitu futatako thumma qala reknelaɗo jangi wa kadhalika akhdhu rabbika koni tigi woni nangal joyi mangal ida akhadha al-qura so nangi sare wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid muttafaqun alayh aya on ene surat hud aya 100 وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم فقال ما إنك أنهم معاذ تأتي إلى يهود قوما من أهل كتاب كيم بجومي لا بدفع عليه مر بجان بسايي فدم كما تتابع إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن مستيوني كان بأتاؤه لذلك تبدفت كما يلون فعليهم أندم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم إكلا نلان وليلة نجم ما نندر كلا 24 عندنا بألا فرلي بوقتوجي جوي فإنهم أتاؤوا لذلك سبدفتك دون كد فعلهم أندم أن الله قد افترض عليهم صدقة زكاة تؤخذ من يت من أغنياء من مرضي باترون بما بين أن سارة دم ما إنهم هردون فترد روتك كدي على فقراهم إدو باسو بما بين دون ونار يت جونغ بي باترون بدو جون توي بي مسكينا بتو سلتاك زكاة إجنة سوانا هرا yimɓe ittuɓe zakka on hara ɓe wuurida e miskinaɓe ka leydi ɗon maaji ɓe wuuridi e miskinaɓe kono awa hara miskinaɓe goo no to ɓurɓe tampude soñjo ndiɓe e miskinaɓe ɗo si wona ɗum haray sallata ka zakka on eggine ka ɗaɓɓuɗa ɗon jawdi ndin heɓuɗa ndi ittuɗa zakka on ko ɓe miskinaɓe ɗon jeeyi siɗa yiɗani ɓe miskinaɓe to ko ya ittu ka jawdi ma ndi marɗa okkoraɓe famite ka فإنهم أطاعوا لذلك كدون كذي فإياك هرمي هديمة وكرائم أموالهم يتقول جولة ما بمرد فالير إن كذاك واتبي هلو رين دعوة المظلوم دعاء تونيا فإنه كوني ليس بينها وبين الله حجاب هري الله حق كنده الله دعاء تونيا دون شو توريك هاي سكو كيف يرغوي نافر ما سكو جولو الله حق كنده مكوي الله هيدود أطورو تتون الله جاب متفقون عليه هي كتونيا بنجلو ولي yurminkini huɗi ka leydi men lagine ɗo ila 1958 heeɓi ɗo koni ɓe wonɓe toñude yoɓe reeno koni ɓe wonɓe toñude yoɓe waɗu hakkille yoɓe aretu ɗe tooñe yoɓe raɓɓinɗinoye ɗum seeɗa tooñaɓe ila 1958 wulli huɗi yurminkini ke huɗi ko honno sikkirɗon ƴiƴam tooñe ma gonɗi tooñe ma kuddi tooñaaɗo ko honto sikku ɗon ko ɗum sintata kon e leydi ndin ko honno ndin leydi yarata yeeso ko honno ndin leydi marsitta ko jokki en kon metta yiide hino feeñi e wuminkini sali ɗin yiwde
وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي لا نقول إنه رجلا غرق من الأزد يقال له منوي ابن اللتبية يقول إنه ينام عليه يتنو مقول على الصدقة إما قول ينتزكى فلما قدم باواري قال وي هذا لكم دندوك أننجي وهذا أهدي إلي دندو نومي نلد haray o zakka ɗo ko ɗum ɗo mi ƴantoy haray heno mi addin waɗirande kon ɗum ɗo ko ɓaami yehi to ɗum ɗo ko kamɓe neddilan toon ɗum ɗo ko min jeeyi sellirtano ya immo ƴantugol patante on ka boutique aji ƴantugol finance on ka boutique aji ƴantugol impôt on ka cuuɗi ma ka magasin ji ma ka wuroji ɓen ɓe yahuɗa toon ƴetta seeɗa toon okkore aray randa ɗum kon waɗi ɓe okkor mayɗa sikkude ko fii kulol wata sattinan ɓe ka hari adi ɗum ɓe okkorima ka ɓe accuɗa ɓen ga nelaka ka ɓen addanama ɓen kadi neldama ɗum ko jeeya ɗum e jawdi leta on noon ko jeeya ɗum e jawle juuɓe ɓen artira fa gama rasulullah sa sallam nelaɗo allah imi dikki sandari alal minbar famdallah wa asma alay e fo kiti wadde bayana ɓe yetti allah ɓe mantimo summa qala reke ɓe maki amma baad fa inni min astamilu rajula minkum miɗo gollina gorko e moɗon alal amal e hoore golle mimma wallani llahu golle ɗe allah halfinilan yomi gollu mi halfina goɗɗo fa ya'ti ko on arata fa yaqulu wi hada lakum wa hada hadiyatun uhdiya ilayya ɗum ɗo ko ono jeeyi ɗum ɗo ko neldare ndi mi nelda nane ko wonɗo wolde afala jalasa fi bayti abi awa hanno jooɗo ka suudu baba makko wa ummi e ka suudu nene makko hatta ta'tihi hadiyatuhu ha ndin neldare ala tawa mo ɗon non ɓay ko gonga o nelda o neldaka ko ngenari noon o yeena ɗum ɓa ko neldari hanno jooɗo ka suudu baba makko hanno ndin neldari adde tawnemo ɗo ko ɗuwete neldari in kana solate sadigan ko gonga wallahi la yakulu ahadun goɗɗo ñamata min komi moɗon shay'an hay hunde ɓe wayri haqqi ko tata wona haqqe makko illa laqi allah taala sowna o hawroya e allah yahmiluhu haray mo rondi ɗum yawmal qiyamati ñande dangal haɗa ɗum no waɗa dongal mo rondi ɗum ka hoore makko fala arifanna ahadan mi andata goɗɗo min ko me moɗon laqi allah hawroyowo allah yahmilu haray mo rondi ba'iran puccu mbabba lahu wonandemo ba'iran lahu haray mo rondi mbabba makko rugha'un no jalbiri aw bagaratan maɗum yahmilu hara mo rondi ba'iran mbabba lahu rugha'un margo luukango aw bagaratan maɗum nagge laha huwaru marge hunango aw shatan maɗum dammil tay arungel no aata fes min o mo yiwɗon summa rafa yaday resi ɓe ɓanti sawtaye maɓɓe ɗen hatta wi abayadu ibi tawi ha dane daneri leykoyɗe leynoki maɓɓe ɗi yaltiti fa qala ɓe maki allahumma hal ballagtu allah tawsimi yettini salatan laabi tati muttafaqun alayhi ko andingol en onon ɓe gouvernement imminta yo yawƴantoya impôt yo yawƴantoya taxe ji kala e taxe ji itteteɗi kala ko ƴamtuɗon ko yon arte ka caisse l'état on kala ko okka ɗon ton ko yon tambo aron ka caisse l'état on hunde on mara ko jeyɗon so na gouvernement ko jonni on kon coggu carburant e coggu fere mon on en joddi débloqué ndin ka banque henɗo ɗon par mois ma henɗo ɗon par jour ma par heure noon e wonno haldira kala ko hendoy ɗon ton haray ko yon artiran men haray men fof meɗen amen meɗen jeeya e jeeɓe ɓen ɗum ko teddungal ma so ñaami o ñaami ƴawle amen wallahi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماكي من كانت كلام التي عنده إجنغ مظلمة توني لأخيه ونند ماكو من إرضه فتكو توني تدنغال أيانغال أتوسي أو من شيء ماكو سيدا يمر دي جودي أيا فليتحلله منه يو إتو لابا يدون أدغو يدون اليوم إلى هند قبل أن لا يكون فأدين توتا ألويا توتا ألا la toyta ko dinarun wala dirham hara dinar ala bimana dal ala ero ala sefa ala farangine ala min kana lawta ko silatan ko mabalun salim golle moƴƴi ukhida minhu jabe den don yette den don be gadir mazulamati embere toñi ko walla me kullu silatanakum hasanatu moƴƴi ukhida yette min sajiati sahibi imode bakkatuji dimmojo makko fa humila alay din don fawe hore makko han fe ngona na to yite rawahu al-bukhari وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي يتا النبي صلى الله عليه وسلم قال الماكي المسلم كوني جله
man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ko mo julɓe hedditiɓɓe daɗi bone junngo mum e ɗenngal mu'um e tere mum ɗin fuu wal muhajiru ko wiyete feruɗo man hajara ko on feruɗo manaha allahu anhu iwi e ko allah haɗi kon o yehi ko allah yamiri kon muttafaqun alayh wa anhu radiyallahu anhu qala kana laatiki ala sagal annabi e dow ko sattayno e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam rajulu gorko yuqal lahu mono wiye kirkirat fa mata o maayi fa qala rasulullahi nelaɗo maki huwa finnare on ninino ka nder yiite fa dahabu ɓe yehi yanzuruna ilayhi ɓe ndaroya makka gabru ton fa wajadu ɓe tawi aba'atan ɗaɗawallaha fa wajadu ɓe tawi aba'atan ɗaɗawallaha rawahu al-bukhari mi famal firo ɗeɗo ɗiɗi feƴƴen so wiwi firo majji awa wa an abi bakrata nufay'i bne al-haris radiallahu anhu an nabi ko yetta annabaji allah on sallllahu alayhi wa sallama almati inna zamana ande no jamanu ngon qad istadara gomɗi ngu yiltodiri ka hay'atihi wono mbaadi maggu on no ngu wa'irno noon yawma khalaqa allahu samawati wal arda no tagiri leydi ndi e kammudu e assanata hitande nden 12 saran ko lebbi 12 min hano e majji arba'atun hurumum lebbi 4 hurum salasun tatiji ɗi mutawaliyatun ko jokkodiri ɗum dul qa'da ko ndundu wiyeten sabburdu donkin ko dul hijja e ndundu wiyeten donkin wal muharram e ndundu wiyeten jombente wa rajab e lewru rajibi mudar feƴƴinonu ndu andi ñande ɓe wowlayno ɗum hari on tawi rajibi feƴƴi enen noon ka wonɗen ɗo nini hande ko rajibi woni hewtude ka enen ka wonɗen ɗo nini hande hiɗen e sabbordu rajibi enen ko rajibi woni arde ñande wonɗen fillitade nden e o hadise ɗo bi maana ko sabbordu rajibi wonɗen ɗo nini hande alladhi ɗum bayna jumadi hakkunde paran sakkitordu paran naya ɓuru wa sha'ban e sabbordu suumay wondu kam bayna jumadil akhir wondu nun hakkunde sabbordu rajibi e wondu nun hakkunde sabbordu suumay ayu shahrin hada ko lewru hondu wonɗen ɗo qulna min inni allahu wa rasuluhu alam ko allah ene laaɗon andi fa sakata on sa ene laaɗo allah sallallahu alaihi wasallam deƴƴi hatta zanan namin sikki annano kanko so sannihi o wola jon ko lewru hondu ni ɓe wayri ismihi hara wona inde nde min andi nden kala maki alaysa dil hijja wona donki wonɗen ɗo qulna minni bala kala wi ayu baladin hada ko leydi honde wonɗen ɗo qulna allahu wa rasuluhu alam fa sakata o deƴƴi ɗon kadi hatta zananna ha min sikki annano kanko so sammihi o wola leydi goo gayra ismihi hara wona inde ndiɗo kala wi alaysa albalda wona leydi makka wonɗen ɗo قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النهر ونانيان لجلد دونكي قلنا مني بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ande yi'e mon ɓen e jawle mon ɗen e teddungal mon nga alaykum e dow mum hakkunde mon onon julɗo haramu no harminani ka hurmati yawmikum hada wono nde ñalande mon ɗo harmiri waɗugol gere ñande julde donki no harmi piirugol fi baladikum hada e nder ndi leydi mon ɗo leydi makka kadi no harmi piirugol fi shahrikum hada e nder ndu lewru mon ɗo lewru donkin kadi no harmi piirugol ko sa talquna rabbakum aray fottoyon e allah fa yasalukum o lamdo an amalikum fi ɗe golleli mo afala tarji'u e rutota ko baadi ɓawan ala faame fala tarji'u wata ruttode baadi ɓawan ko fara on ton heferaɓe yadribu ba'dukum riqaba ba'd sa yoga e noon saffaydaɗe yoga ala liyuballigha ash-shahidu al-ghaib faame ko komi yewti ɗo kala tawaɗo ɗo yo yetti e wirniɗo mo tawaka wala allah ba'da e man yablughu no gasa yoga e ɗemɓe ɗum hewtoyta yettoyto e mum ɓe ala ɗo an yakuna no gasa mo ala ɗo si hewtimo nde o laatoto aw a lahu ɓurɗo hunjade ko komi woli ɗo min ba'di man samiyahu immorde yoga di nanuɓe ɓen yewtere nden mbi mana yettinane non ɓe ala ɗo ɓen no gasa woɓɓe goo e ɓe ala ɗo hunjoyto komi yewti ɗo ko gollitita ɓuri woɓɓe goo e mo on wonɓe ɗo qala summa qala reki maki hal ala hal ballagtu est ce que mi yettini ala hal ballagtu laaɓe tati qulnami inni na'am fa qala ɓe maki allahumma ashhad muttafaqun alayh wa nabi umamata iyas bun salaba al harisi radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maki man iqta'a
kala taƴuɗo haɓɓa imuɗin geɓal goɗɗo musilmin julɗo o taƴiri ɗum mbiya mini junngo makko ñaamo ngo hollaali siko nano ngongoy o taƴiri haray ɗon o mara bakkate ko wi'irte e ñaamo ngo ay ka islam kala golle ko ɓuri kon ko ñaamo ngorre ko ni sa e mum faqad awjaba llahu law haray allah on waɗɗinanimo yiite ngen sabu ko taƴiri kon geɓal musidɗo makko on hannde goɗɗo no taƴira geɓal goɗɗo junngo sabu jattagol goɗɗo no taƴira geɓal goɗɗo ɗengal ngal sabu wiigol tawoya yonne ɗum noon fof ko taƴugol wa harrama alayhi aljanna haray allah on harminanimo yiite fa qala rajulu gorko goƴo wa in kana cheyan yesira nelaɗo hayso ko piyum gotum ya rasulullah hayso ko piyum seeɗa hum fa qala nelaɗo maki wa in ɗadiban min araki hay tawini ko puɗum hayso ko puɗum lekkum hayso ko puɗum lekkum wiyete kum arako kum na terema rawahu muslim حديث تمدي انوغي وانا دي بن اميره رضي الله تعالى سمعت مني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كماني تعملناه كلام من قولني دون كلام من يتي قول منكم مودون على عمل ادو قول فكتمنا اسود من مخيطا غارهم غوتون غارهم اسود من غارهم غوتون ونكي قراندو فما فوقها ما قبر غارهم كان هذا أولاد كغلولا جنفير يأتي به أرتر يكونغارم يوم القيامة فقام إليه إني دري يسنلات رجل غرق أسد بلج من الأنصار كأني أسكتم ينظر إليهم بسوتي مكم جودي دونيني كنت في اللي تعدهم ويدونغو نامي عبد الله كالا ميمي ميدال ميدة سكمين نوم أنهم بسوتي منيني فقال يا رسول الله أقبل فيوتو أني أملك أقبل أني كدوني فيوتنتني ويتني أملك قول ما ده قال وما لك كن ودما هدا بيدون قال سمعتك من نيمة تقول كذا وكذا إذا ولا دون إدون قال نلا ما كيو أنا أقوله الآن كلهم يقولي جوني كلهم وني من استعملناه مفلته كلام من قول على عمل فليجيء بقليله وكثيره كيو أرتل كيو يودي إمو كفان إمو كيو راند فق كما أوتي منه kala ko okka e mum akhadha o jaba dum no wama no hiyan kala ko hada inta wadi to ko dum wi rawahu muslim wa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala lamma kanat madalatin yawm khaybar ka gere khaybar on ka hitande jeedi da ber aqbala faytutu no nafarun kun min ashabi an-nabi madal sahaba bi annabaji sallallahu alaihi wasallam fa qala bi fulanun shahidun kari ko yam do sayid wa fulanun shahidun hatta marru ala rajulin hada fi al-gorq fa qala bi fulanun shahid فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كلا أكي أمون نويدك يان شهيد إني رأيت نيم في النار كيد في بردة في دلك غلاها موجتك أو أباءة ما مويبي كغوتو نيئي مكاندريت في بردة في دلك غوتو غلاها موجتي أو أباءة ما مويبي منادى يتسبب rawahu muslim amodi en feƴƴi ɓaawoɗa wayli sen ɗerol yiltuɗen ɓaawoto ka hadise 217 min noon ngalɗa aba'a tan ɗaɗo gallaha min noon mi andal firo ɗen ɗon ɗiɗi allah ko joyi yurmede o andini en firo majje joni e nder ko wonɗen jangude kon ka wiwɗen ɗon wo goɗɗo go wi'eteɗo kirkiratu o maayuno nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki huwa fi nnari on hino ka nder yiite fa dahabu ɓe yehi yanzuruna ilayhi ɓe ndaaroyamo ɓay ɓe yehi fo wajadu ɓe tawi ko ɗum addi yo wonu aaden yiite tawi aba'a tan ko fii doloke kada gallaha mo o jattuno o ɓornima mo o jatti o yiyete ala ko landol sabu doloke mo o jattuno ko ɗum waɗi simo ka nder yiite rawa Bukhari jonno enen no wodi emen wonɓe jattude valise on layle no wodi e meɗe wonɓe jattude bife on layle no wodi e meɗe wonɓe jattude sac on layle no wodi e meɗe wonɓe jattude isi on layle watten yilde en hetti firo ngal ɗon ka ngal ɗon jeeyaka e ko mara rawahu hadise ka wonnoɗen nga on en arti wiɗen rawahu muslim ɗum ɗo komo hadise mo fewniɗe mo na ɓawoto ka yiltiɗen ɗon faljitiɗen arten وأنا أبي قتادة الحارث بن ربيعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا قاموا إمن فيهم حق مأبه فذكر لهم أجنتني بأن الجهاد وجهاد في سبيل الله والإيمان
e billahi e gomɗingol Allah afdalul amal wonde ko ɗiɗo ɓuri moƴƴude gollel ɗin fof. fagama rajulu gorko goo immi fagala ya rasulallah arayta yeetin in ɓutiltu somi warama fi sabilillah to kaffaru anni khatayaya ɗum waɗay saabu mi yaafe bakkatuji an hedditiɗɗin fof. fagala la rasulullah sallam nelaɗo Allah maki naam in ɓutilta so tawi woni a warama fi sabilillahi hara ko fi Allah wanta tawi an sabirun ko a muññiɗo muhtasibum tañƴiniɗo baraji ɗin ka Allah muqbilum ka fewtutoɗo e nder guere on gayru mudbirin wona huccutuɗo hewtita wara haray ɗum ɗon yaafoto ma waɗay saabu yaafeɗe a bihi bakkatuji hedditiɗi ɗi marɗa. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفنا لا الله ماكي نلا ماكي كيف قلت كن يودا كن وياندا قالوا يا رايت يتين لا دين قتلت في سبيل الله أتكفر أني خطاياي وفلتي كد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هي توتون سارتيون هو أنت صابر محتسب مقبل غير مدبر بواتي دون بفلتي جون ببيدي تايا فتفق kono ɓe ittintini joni ka sakkitorum illa dayna sona ñamande ñamande no hulɓini ɓiɗɗo gorko taw wiw ɓiɗɗo gorko hulata ñamande ɓiɗɗo gorko yo hulu ñamande fa inna jibril alayhi salam qala li dalika ande ko jibril haalani lan ɗum womo maayi sahid yamɗo sahid ka jihaadi tawi ko fewtutuɗo wona huccutoɗo tawi kadi ko fi Allah on haɓirde bihi bakkat ko mari hay yafama andi toon noon shirku e janɗude zina e janɗude yargol beere e janɗude wargol wonki e janɗude waɗani ɗo fof o yafama si ona ñamande onon wi olla ñamande hulɓinaki awa mi huuli on ono rawahu muslim. ayi ko wiyete ko majjere huway jommum ko gaño huwata gaño mum sabu gaño ma ko jokkuma ko ha maya majjere noon no jokkuma ha maya nde yiltotako yilto kadi nde jokkama ha ka nder yiite ko majjere waɗata goɗɗo yo udduto hunduko makko kon ha ko hatta o inna kanko ñamande hulɓina kanko hulata ñamade minen si ñamande foti e fello men rondoto ko alamatul jahal alamatul shaqi yo Allah subhanahu wa ta'ala on danɓe. wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maki atadruna hiɗon andi est ce que manil muflis kombo wiyete perduɗo ɓen hi almuflisu perduɗo fina hakkude amen menen momin wiya taw malla dirham lahu wala mata komo mara dirham mara jawdi mara matériel mara miranji fus faqalanmaki inna almuflis ande kon perduɗo min ummate ko mofte an nawam mo wiya taw man yati yawma alqiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin o arda e julde timmude korka timmoka zakka timmoka wa yati wa gad shatama hada kono ara himo yennuno oɗa wa gada fa haaja himo fenuno hoore oɗa wa akala mala hada himo ñamuno jawdi oɗa wa safaka dama hada himo hibbuno ƴiƴan oɗa himo warnomo ma mo helunomo ma himo tarminnomo wa daraba hada himo piino oɗa e hoore tooñe himo yennuno oɗa himo sukuno oɗa himo geruno ha oɗa yaltina golle ittaka poste makko himo geruno ha solde oɗa joddi ko duwa hendade kon par lewru ndin buloka ma ndi ɗuyta ko o fayuta adde noon fayuta jonnite noon haaja oɗa mo waɗi gotelɗe ɗiɗo jonnite min hasanati immorde moƴƴi makko ɗin julde timmude zakka timmuka e korka timmuka ko ardi kon moƴƴi makko ɗin noon ƴette jonne oɗa wa hada jonne oɗa kadi toujours mo waɗi ɗum ɗa min hasanati immorde moƴƴi makko ɗin oɗa kadi jonne moƴƴi makko ɗin oɗa kadi jonne moƴƴi makko ɗin haaɓe fof maɓɓe welanna hettude fa in faniyat hasanatu si moƴƴi makko ɗin noon lanni qabla an yaqdiya ko adi o yoɓude ma alayhi bakkatuji fawiɗi mo ɗin ukhida ƴette min khataya immorde bakkatuji maɓɓe kamɓe hedditiɓe ɓe hettali moƴƴireji ɗin bakkatuji maɓɓe ɗin ƴette fotori hatta alayhi ɗi fere e hoore makko tumma tori harifti o ferowe finnari ka nder yiite tawa muslim oɗo ni perduɗo ka yaadi e dewal timmungal kono ɓawo renano hunduko makko kon e juuɗe makko ɗen bihi dendanangal moƴƴi makko ɗi ƴettama jonnama ɓeɗo ɓe toñuno bakkatuji hedditiɓe ɓen ɓa hari moƴƴi makko ɗi lanni o gaynali remboursude bakkatuji hettiɓen ƴettama fama e hoore makko moƴƴi makko lanni bonɗi makko ɓeydiki renen karaje men ɗin e juuɗe men ɗen nani suɗen ko holen suɗen ko huwen. wa an ummi salamata radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maki innama ana ande min basharun komi neɗɗo komi ibnu adama de
e wayna ko onon taftasimuna ilayya hiɗon wenjodira yeddodira haɓa araka an ɗo goto kala e mon sifanolam mi ñaawa ko feeñani lanko wala allah badakum no gasa woɓɓe mon an yakuna nde laatoto alhana hino waawi turude hino waawi addude argument bi hujjati e hujjaji makko ɗin min baadin immorde yoga mi mana noona woɓɓe mon hino ɓuri woɓɓe sattude hunnduko hino ɓuri waawde woɓɓe haala ɓe wola ɗon haa ɓe convainca lam mbi mana haa mi faama ko feeñani lanko wonde ko kamɓe mari goonga tawa noon ɓe mara fa agdi lahu mi ñaawanamo mi yonnitamo goonga ta naami tooñuɗo bina hawa ma asma ko embere no mi naniri no oɗa ko kanko mari goonga kono sabu angal waawgol makko haala yewtere makko nden jonnitaalimo goonga seedere ala oɗa o mara goonga sabu waawgol makko haala jonnitimo goonga seede ala jon noon mi ñaawa mi jonnita jon fena nden goonga tawa mi annda faman qadaytu lahu bi haqqi akhihi kala mo mi ñaawi mi jonniti ɗum goonga ɗimmo makko on geɓal ɗimmo makko mi jonnitima himo anndi yo anndu fa inama agtaw lahu an yo anndu komi taƴi mi jonni moɗon ita atan minan naari ko huntere yite yannama mi taƴi mi jonni moɗon min noon mi mara bakkat ko dere ko kanko mari on faami muttafon alay alhana ko wiyete oñagol ko ɗum woni naatugol yalta o adda argument ay alamata ko kanko ɓuri anndude oya waawgol haala وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن قم دو أجتا في فسحة من دينه مقويت إدينا ماكو كان في فسحة من دينه مؤندر ياجين إدينا ماكو كان هم فبو إندر مكة لبرا ما لم يصيب دما حراما أن تنك وتوسال إيجان حرمون بمعنى أن تنك وبر من الغط ما هلا غط ما ورا غط هورتوني إلا أن يندهر ولا يجان إدينا ماكو كان رواه البخاري وعن خولة بنت عامر الأنصارية وصناجك أنصاريان كيجو وهي امرأة حمزة وقبينغ حمزة رضي الله عنه وعنها يلا ويلي حمزة ويلي يمو قالت لي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمكة إن رجالا عندنا ورب أولغو إنو يمب يتخوصون يتخوضون بنجومبا أولغو يكو يترانو هانا fi malillahi e jawdi Allah ndin wayri haqqin ko alda e gonga ko alda e no haaniri ay ben wada e be dum falahumun nar yite no woden be yawmal qiyamati nyande dangal yalla on dambe rawal bukhari ko imam bukhari won ko filli hadith on gal dambugal men do kadi ko do woni ko hatti gal o hulbini e moƴƴarenti ni en e fi ko wiyete kon tooña yo Allah on dande en maygol hara no tooji goɗɗo hara en jonni taali tooñe ɗen siko jonnitateɗe ma hara o yaafaaki en tooñe ko tooñuɗen mo kon siko ko yaafete allahumma amin haray ko ɗo darsu men on gasi wiɗen toujours adresse ji ɗum onande faalaɗo landitagol ɓawi yi kotto kattare nden wonɗo fiinude en on gandal ala ko tinnaari wuudi ko faale nafugol julɓe ɓen développa diina kanko kadi ko ɗum o wondi wona ko wiyete kon gandal toujours ino numéro téléphone ji ɗin kala ko en faamali fiyo en landitomo o faamina en bere ko o faami kon ko faama kon o yurnano en defte ɗen o landano en jannguɓe ɓurɓe mo ɓen o wawa en andinde ka email no woodi ko adi kon ka Facebook Elaji Abdoulaye Kala @yahoo.fr ɗum kaka email amma ka numéro téléphone ji ko on waɗay 631 60 53 09 resoji ɗin fof lagine si wonara ko inter areba on waɗay tun code on addon même numéro amma si ko fi yidugol an yeeso e yeeso hunduko e hunduko waajolan faljitalan ma weltanolan haray komi jooɗiɗo ka leydi men lagine e ka capital meɗen Conakry ka wiyete ɗon cimenterie Baylo Baya haray ko ɗo woni komi ñiiɓi wonande faalaɗo lal